Imyaka 5 irashize abanyarwanda bakiye inkuru y'igihuha n'igihuha kitari gifite icyo gitwaye, ariko benshi bari bafite impamvu. Iyi foto yatangiye kuvugwa cyane mu mwaka wa 2019 nyuma y'indirimbo ya Beyonce yitwa Mount Forever. Ni indirimbo irimo amagambo agaragaza ko Jay-Z afite inkomoko mu Rwanda. Nyuma yuko indirimbo igiye hanze, Beyonce agatangira kwiyamamaza, abanyarwanda benshi batangiye gukwirakwiza iyi foto ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko Jay-Z yabavuka mu Rwanda. Nyuma y'imyaka 5 inkuru ya Jay-Z ihujwe n'u Rwanda, kuri ubu hari ikizere ko ibikorwa by'uyu muhanzi, icyamamare, umushoramari bishobora guhuzwa n'ibikorwa bigamije iterambere by'umwihariko muri siporo n'imyidagaduro mu Rwanda. Mbere yuko ukwezi kwa mbere kurangira 2026, Roc Nation ya Jay-Z yohereje umwe mu bakozi bayo mu Rwanda. Nta kintu cyari kimuzanye, n'ibiganiro bigamije ubufatanye hagati ya Roc Nation ndetse n'u Rwanda. Nguhaye ikaze. Fucked Up RW. Oh my God! Wow. Hey, that's pretty good. The hub of content. Yeah, boy. Hey, what happened? You serious? Menya amakuru y'amamare mu Rwanda ndetse n'ahandi ku isi hamwe na MC Kudos. Fucked Up RW. Iyi mpano ihuye n'icyerekezo havuka icyitwa Empire. Iyo umuziki uhuye n'ubucuruzi igihe kinini bigatanga umusaruro, ibi nibyo twita amateka. Mu mwaka wa 2008, Jay-Z ntiyashinze label gusa, yashinze Roc Nation, uruganda rw'inyenyeri, urubuga rw'impano, ahavuka imbaraga zihindura imyidagaduro ku rwego rw'isi. Kuva New York kugera Los Angeles, ukinjira London, Roc Nation sizina, ahubwo ni ikimenyetso yahinduye umugambi w'uko abahanzi bacungwa, uko impano zirindwa, n'uko inzozi zihinduka ubukungu. Michael Arayormak n'umuyobozi wa Roc Nation Sport International, ishami rya siporo, ndetse kandi n'umwe mu bashinze Roc Nation. Amaze iminsi mu Rwanda, yagiranye ibiganiro n'abayobozi batandukanye, barimo abayobozi ba RDB, RCB ndetse na Minisiteri ya Siporo. Ni ibiganiro bigamije guhuza imikoranire hagati ya Roc Nation ndetse n'u Rwanda. Biramutse bitanze umusaruro, bizafasha ibikorwa by'imyidagaduro by'umwihariko muri siporo ndetse no mu myidagaduro, harimo gutegura ibirori bitandukanye ndetse no gutegura imikino itandukanye ifite ihuriro no kuzamura impano z'urubyiruko. Tugiye kurebera hamwe amahirwe y'ishoramari rya Roc Nation mu Rwanda ndetse n'uburyo ikigo cy'imyidagaduro cyashinzwe na Jay-Z mu mwaka wa 2008 gishobora guhindura nyinshi mu nzozi z'abanyarwanda bifuza kugera ku rwego mpuzamahanga, ariko kandi bakaba barabuze inzira. Nguhaye ikaze. Ikigo Roc Nation cyashinzwe mu mwaka wa 2008 n'icyamamare muri muzika ku rwego rw'isi. Jay-Z yaje isimbura label ya mbere yari yise Roc-A-Fella Records. Nyuma yo guhindura icyitwa Roc-A-Fella Records ikavamo Roc Nation, Jay-Z yahise asinyisha J. Cole. Uyu yabaye imwe mu nkingi zikomeye muri Roc Nation, yari ifite intego yo gusinyisha ndetse no guteza imbere abahanzi ba pop na hip hop. Nyuma y'umwaka umwe gusa Roc Nation ishinzwe, mu mwaka wa 2009 Roc Nation yasijyana amasezerano yo gukwirakwiza umuziki na Sony Music. Ni amasezerano yarangiye mu kwezi kwa kane ku mwaka wa 2013. Roc Nation kandi yasinye amasezerano y'imyaka myinshi yo gufatanya na Universal Music Group. Ni amasezerano yafashije Roc Nation gukomeza kwagura ibikorwa byayo ku rwego mpuzamahanga. Mu kwezi kwa 9 ku mwaka wa 2012, Jay-Z nabo bari bafatanyije muri Roc Nation batangije ibitaramo byitwa Made in America Festival. Ni ibitaramo byatangiriye i Philadelphia. Mu myaka yakurikiye abahanzi bakomeye nka Beyonce, Kendrick Lamar, Imagine Dragons, Rihanna, Coldplay, J. Cole, Bad Bunny n'abandi benshi bagiye bitabira iserukiramuco, ibyatumye bimwe mu mafestival akomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mwaka wakurikiye Roc Nation ifatanyije na AG Fahrenheit, umuntu wa hafi cyane wa Jay-Z, bashinze ishami rya Roc Nation Sport, n'ishami rigamije gucunga ndetse no guharanira abakinnyi b'umwuga mu mikino itandukanye. Nyuma y'igihe gito ry'ishami rishinzwe, hahise hashyirwaho ishami rishinzwe boxing promotion. Mu mwaka wa 2019 Roc Nation Sport itangiye ishami mpuzamahanga ryayo Roc Nation International, rifungura ibiro byayo i London mu gihugu cy'Ubwongereza. Nyuma y'imyaka 2 gusa hahise hashyirwaho irindi shami ryitwa Roc Nation Sport Brazil. Iyi yagiranye amasezerano n'amakipe akomeye ndetse n'imiryango itandukanye.
irimo nk'umuryango The Shakas wo muri Afurika y'Epfo, shampiyona y'Ubutaliyani Serie A, AC Milan, ndetse kandi inagiranye amasezerano na Mamelodi Sundowns. Mu mwaka wa 2015 ishami rya Roc Nation Management ryifatanyije na 360 Group bashinze icyitwa 360 Entertainment. Iyi ikaba ifite intego yo gucunga impano zitandukanye mu bijyanye na sinema, televiziyo ndetse n'ubuvanganzo. Mu mwaka wa 2016 hashinzwe icyitwa Roc Nation Latin, uwitwa Romeo Santos niwe wahise agirwa umuyobozi mukuru w'iryo shami. Mu mwaka wa 2018 Roc Nation yashyize ku mugaragaro brand y'imyambaro ya streetwear yitwa Paper Plans. Ni imyambaro yahise imenyekana cyane mu rubyiruko. Roc Nation kandi yegeranye imikoranire n'ibigo bikomeye birimo Filmac, SM Production, DPS, MCFT Strap ya Willow na Jaden Smith, ndetse kandi na S10 Entertainment. Mu mwaka wa 2019 Roc Nation nibwo yasinye amasezerano akomeye na NFL, shampiyona ikomeye y'umupira w'amaguru w'Abanyamerika. N'amasezerano yahaye akazi Roc Nation ko gutegura ibikorwa by'imyidagaduro bya Super Bowl halftime show. Uretse ibyo kandi mu masezerano Roc Nation yasinye na NFL anongeramo ibikorwa byo guteza imbere ubutabera binyuze muri gahunda ya Inspire Change. Nyuma yo gusinya amasezerano muri Roc Nation hahise haba impinduka zidasanzwe. Jay Brown wari usanzwe ari CEO wa Roc Nation yahise asimbuzwa agirwa Desire Perez, wese utangira urugendo rwo kuyobora amashami yose ya Roc Nation. Reka tuvuge gato ku burezi n'ubucuruzi muri Roc Nation. Mu mwaka wa 2020 Roc Nation yafatanyije n'icyitwa Random House gutangiza icyitwa Roc Late 101, icapiro rigamije kwigisha ndetse no gusohora ibitabo bijyanye n'imyidagaduro, siporo, politiki y'imibereho ndetse n'ubuhanzi. Nyuma yo gusinya amasezerano yakomeje imikoranire n'indi mishinga iri mu rubuga rwa Media Edition, umushinga wa Casino Hotel, ITM Square. Uyu mushinga gusa nyuma byaje kwanga. Roc Nation ya Jay-Z yanagize kandi imikoranire mu bucuruzi bwa cannabis binyuze mu cyitwa Monogram, ubufatanye bwa Versace mu gufasha impano nshya nabwo bwarigaragaje. Roc Nation ubwayo yagize imikoranire mishya mu mikino yo mu mazi ibizwi nka Matchroom Boxing. Ibiganiro Michael Aroyomak yagiranye na RDB, RCB ndetse na Minisiteri ya Siporo n'ibyari urugendo rusanzwe. Byari ibiganiro bifite icyerekezo kirekire bihuza siporo, imyidagaduro, ubucuruzi n'ishoramari mpuzamahanga. Roc Nation Sport International ni ishami rifite ubunararibonye mu gucunga impano, guteza imbere amarushanwa, gutegura ibirori bikomeye no kwamamaza siporo ku rwego mpuzamahanga. Ibi birahura neza n'icyerekezo cy'u Rwanda cyo kubaka igihugu gishyigikiye siporo ndetse n'ibikorwa by'imyidagaduro ku mugabane wa Afurika. Hari amahirwe n'inyungu Abanyarwanda bashobora gukura mu mikoranire ya Roc Nation ya Jay-Z n'u Rwanda. Aya masezerano igihe yabagezweho, abakinnyi b'u Rwanda bashobora kubona amahirwe yo kugenzurwa n'abascout. Impano kandi zishobora kubona management ku rwego mpuzamahanga. Amasezerano n'amahirwe yo gukina hanze, ibyo nabyo biriyongera. Si umupira w'amaguru gusa, rugby, basket, boxing, ahubwo n'izindi siporo nazo zishobora kwitabwaho. Ibiganiro biramutse bigeze gusinya amasezerano hagati y'u Rwanda na Roc Nation, byagabanya ikibazo cy'Abanyarwanda benshi bagira impano ariko kandi bakabura inzira. Ubusanzwe mu Rwanda habera ibirori mpuzamahanga. Roc Nation ifite ubunararibonye mu gutegura amafestival, concert nini, amarushanwa ya siporo afite n'imyidagaduro. U Rwanda rushobora kwakira ibikorwa bya siporo bizwi n'imyidagaduro, kongera umubare w'abasura igihugu. Ibi bigafasha Abanyarwanda gukomeza kwinjiza amadovize. N'igihugu kandi ishobora gutanga umusaruro harimo kwagura ubucuruzi n'akazi mu rubyiruko. N'ibiganiro bishobora kuvamo akazi mu gutegura ibirori, amahugurwa ku rubyiruko mu myidagaduro ndetse na siporo, ndetse kandi hashobora kuba ishoramari mu bigo by'Abanyarwanda bikorana na Roc Nation. Ibiganiro biramutse bigeze ku masezerano bishobora gufasha kwamamaza u Rwanda ku rwego mpuzamahanga. Roc Nation ikorana n'abantu bafite influence ikomeye ku rwego rw'isi barimo Jay-Z ari nawe nyirayo, Beyonce, Rihanna, J. Cole n'abandi batandukanye. Iyo u Rwanda rwinjiye muri iyo mikoranire, ruba rwinjiye mu itangazamakuru ryo ku rwego rwo hejuru. Ruba rubonye undi muyoboro ukomeye wo kwamamaza igihugu bitari Visit Rwanda gusa. Aha twakwibaza, ese amasezerano ya Roc Nation n'u Rwanda yaba ari ngombwa? Dukurikije ibyo tumaze kumva, igisubizo ni yego. Aya masezerano arakenewe ariko kandi birasaba kuyategura neza. Impamvu ya mbere, Roc Nation si ikigo gito, ni empire ifite ubunararibonye, imiyoboro cyangwa se networks biri ku rwego rwo hejuru, ndetse kandi ifite ubushobozi bwo kuzamura igihugu ku rwego rwa global brand. Mu gihe byaba bikunze, byafasha guhuza siporo n'ibikorwa by'ubucuruzi. Igihugu cy'u Rwanda gifite impano nyinshi
zikeneye management, zikeneye kwamamazwa ndetse kandi zikeneye guhabwa umwanya ku rwego mpuzamahanga. Roc Nation y'ubwayo ifite ubwo bumenyi. Mu gihe ibi byabikunze, aya masezerano yakwibanda kurengera inyungu z'u Rwanda, gutanga umwanya uhagije ku banyarwanda, local talents, kuba ari win-win atari showcase gusa. Niba byakozwe nabi byaba promotion idatanga umusaruro uhamye. Ngana ku musozo, reka mbabwire ko ibiganiro bya Michael Arayomaka bijyanye n'inzego z'u Rwanda ari amahirwe akomeye, atari muri sanzwe, ahubwo ni amahirwe yo guteza imbere impano z'abanyarwanda, kwagura siporo n'imyidagaduro, kongera ishoramari n'akazi, ndetse kandi no gushyira u Rwanda ku ikarita y'isi mu bundi buryo bushya. Roc Nation n'u Rwanda bashobora gukora amateka, ariko kandi bisaba icyerekezo, ubwumvikane busesuye n'amasezerano agamije iterambere ry'ahazaza h'abanyarwanda. Ndagushimiye cyane we twabonye muri kiganiro, ndakwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Buri segonda isi iravuga, ibitangazamakuru birandika, amatelefone arakwirakwiza ubutumwa hirya no hino, internet irabyoroshya byose, inkuru ziranyura imipaka itandukanye, zambuka imigezi n'imisozi. Ni inkuru zigera ku mitima y'abantu kandi zikagira uruhare runini mu bitekerereze yabo. Nayo mpamvu isi hinduka buri munota, kuko ejo atari none. Kandi burya ngo icyo utamenye uyu munsi gishobora kuba aricyo cyari buzahindura ubuzima bwawe ejo hazaza. Muri ikiganiro niwo umenyera byinshi mu biri kuvugwa hirya no hino. Ni bimwe mu bitanga ishusho nyakuri yahise igeze, ahigana n'icyo bisobanuye ku buzima bwacu. Amakuru si amagambo gusa, n'ubuzima n'impinduka, byose bigashingira ku kubaka amateka. Nawe ubwawe kuba uriho, ubuzima bwawe burubaka amateka. Menya, tekereza, ube maso, kuko isi ntitegereza. Iki ni ikiganiro Ubuzima mu Nkuru, aho inkuru zihurira n'ubuzima.